Bu halkara metbuatlanımı bunda kişiler doğruluk oturga koygan faaliyetleri, haberlerimi pek mühim oranda durdu. Ötkende Jeffrey Manga bir misal körsetti. Bir cinayet, insaniyete karşı cinayet doğruluk bir misal söyledi. Ve bu meselede, bundaki meselelerde kuva, ispat pek mühim oranda durdu. Mesela ötkende İran'dan bir neçe kişiler Şvitsiyada kolga alındı. Demek bu sotun kararının kandak güçlük, kandak tesirlik ikenliğini gösterdi. Muşundak faaliyetler arkalık eğer kelcüsünde Arjantina'daki sot bilen Uygur meselesi doğruluk mu bunda kararlarını oturuğa koyalasak kelcüsünde İranlık nimelerge okşaş yine Xitaylarga bu bunda muamele kılış mümkün boludu demekçi. Two final thoughts from me. In the case of the British Rohingyas who brought a case in Argentina, the initial court, the lower level court, decided not to investigate or to bring a case forward. And that was challenged in the appeals courts in Argentina, who overturned that decision. And the appeal judges said that the investigation and eventual judgment of this type of crime is the primary responsibility of states. So the Argentinian system does provide us with a golden opportunity to bring the Uyghur cause forward. Ötkende British Rohingyaları doğruluk çıkarılan bir kararını Arjantina'daki sotka aparsa Arjantina bu kararını demek birinci çıkan karar olumsuz karar. Arjantina'da appeal itiraz kılgan bir çağda Arjantina'daki sot bu kararını tanımaptı. Demek appeal kılış, itiraz kılış arkalık bunu yine kayıtıdan otura koyup yaxşı netice alış imkaniyeti var. Onda olsa demek muşu fırsatlar bizge Uygur meselesinde altın bir fırsat otura koyuvatıdı. There are some parallels in the Argentinian experience in the 70s and 80s where they had a terrible military dictatorship there and the Uyghur people's problems at the moment. And there's been a lot of campaigning there by mothers of disappeared children in Argentina. And they use a slogan, they say nunca más, which means never again. And they say in their fight against impunity for those who caused so much damage to the Argentinian people, disappeared their children, tortured people, and they use that for the idea that powerful states and state actors who commit atrocities against individuals and groups must be brought to justice. So, based on those principles, we will be pushing this case forward in Argentina. Thank you. 70 ve 80. yıllarda bu Arjantina'da bolgan bazı işler hazırki Uygur meselesine okşaydı. Şu zamanda mı analar, atalar, balları yok bolup ketken çoğun işler var. Hatta şu zamandan kalgan never again yine bir kadın bundak bir narsa olmaslık gerek diyen sözler şu zamanlarda oturağa çıkan. Onun için muşu şerait bizge çok mühim bir şerait yaratıp verivatıdı. Uygur meselesini mi Arjantina'da bu yol arkalık oturağa koyalayımız. Rahmet sizlerge. Michael, if it's okay, before you have to leave, a couple of follow-up questions. What means does the prosecutor in Argentina have to investigate the case? What can he do to gather information? The Argentinian courts in the investigatory stage, they can receive evidence from different sources. We've already started to put together the criminal complaint. After an investigation is opened, we will be providing further evidence, witness evidence, and that's where the Uyghur Tribunal's work is very, very helpful for us because we can see all the expert evidence, we can see really strong evidence of fact as well. So
So we'll be relying upon that evidence, putting forward the strongest case. And the evidence is out there. We all know the evidence is there about what's happening. So we'll be using that. The police files, which were released 2 days ago, are also very useful for us as well. Bu yanımdaki efendim bir sual sordu. Sen Arjantina'da bir prosekütör, savcı, Türkiye'de savcı değildi Uygurca dedi bilmem ben. Şu teptiş bol işlevat sen bu mesele doğru göz karışın diye bir sualını sordu. Bu efendim Uygur meselesinde bu Uygur Sot Kollegiyesi'nde çıkan kararının özlerinin kelcüsündeki kılmakçı bolgan işlerinde pek mühim bir asasını teşkil kılıdı. Şundan faydalanıp netice çıkarış, karar çıkarışta pek mühim orunda durdu. Yine birisi bir neçe gün burun Xitay'ın vatanda kılgan bunda sansız sanaksız 28 bin etrafındaki küçük bir yerdeki tutup durgan kişilerin oturuğa çıkan bu ispatlar bu biz için mühim bir delil uğrunda durdu. Bundak nesler arkalık yine başka guvalıklarını, şahitliklerini anlap bir netice çıkaralayımız. And could you tell us something about the happiness of the Chinese embassy in Buenos Aires about what's going on and what you're doing? Any international criminal case comes with political considerations. The reason why Argentina is such a good place to bring a universal jurisdiction case is because it's a judicial decision. It's a decision made by a judge and the prosecutor working together. Whereas in other jurisdictions, you require the foreign minister or some kind of permission from the Attorney General. Argentina doesn't have that political consideration. We expect the Chinese embassy to be very upset about it. We've received contacts which seem to come from someone within the Chinese regime. They won't be happy about what's happening, but we have faith in the Argentinian court system, the Argentinian judges, who've done some fantastic work on very similar cases in the past. But of course, China will do everything they can to stop this case going forward. But we have faith in the courts there in Argentina. Bu efendim bir sual sordu. Siz bundaki işler kılgan bolsanız Xitay'nın ki Arjantina'daki elçihanası kandak karaydı, kandak muamele körsetidi diyen bir sualını sordu. Efendim bergen cevabında elbette bu Arjantina'nınki kanunu bir universal, halkara bir kanun. Bu Taşkı İşler Ministerliklerininki algan bir kararı bilen ya ki ondaki yerlerge iltimas kılış bilen bir bundak bir sot imkaniyetine erişiş elbette tez. Lakin Arjantina'nın özüge güçlük öz aldığı bir demek kanunga tayangan sotçularının algan kararı bilen bundak işleri karayalaydıgan bir selahiyeti yetkisi var. Ondak bolgandan keyin elbette Xitay elçihanası xafa boludu. Bunu toxtatış için, bunun aldığını alış için kolundan kelgeni kılıdı. Lakin bunu tosaya almaydı. And how long might this process take? It's new territory, it's relatively new territory. This would be my first questions, and I know that one should never ask two questions at the same time, but I would also interested, what would you like to see as a result, both in Argentina and internationally? The Argentinian process, one of the attractions to it is that it is a proper investigatory process which will take some time. It's not a quick process. So once we file our criminal complaint in August, they will consider it properly. They're mandated, the investigatory judge is mandated to look at all the evidence and to consider everything, which will mean, in essence, that the Chinese regime is under investigation. And we're quite happy for them to do that and take a long time to properly consider all the evidence about what the Chinese state is doing to the Uyghur people.
So it may take some time to get through these stages, of course, but that's a positive thing, that all the evidence will be properly considered by the judges in the court there. And if, for example, they decided, well, we're not going to open an investigation, then just like the British Rohingyas, we would go to the appeal court, and that would create more interest in what's happening to the Uyghur people as well. Ultimately, it'd be fantastic if the Argentinian court issues arrest warrants, which has happened in other international cases. That would be the ultimate result. But even just having our witnesses being in court in Argentina, swearing their evidence, saying this is what's happened to me, this is what I saw happen, the horrific offences we all know are taking place as we sit here, that would be a result and a victory for the Uyghur people as well. Yine bir sual, muştu siz kılmakçı bolgan faaliyet kança vakit gidiyordu? Bununla yine kandak bir netice alışını, neticeye erişişini oylaysız, halaysız diyen bir sual oturuğa koyuldu. Bu efendim belgenin cevabında ötken Ağustos ayında bir iltimas sunulganlığını ve oturuğa koyulgan ispatlarının elbette anlaş, görüş bu uzak vakit gidiyordu. Bununla onundan başka guvacıların Uygur Sot Kolegiyasında bolgandaki guvacıların bundak bir sotlama katnaşıp özlerinin şahsi bir şekilde guvalık verişi bu faaliyetin yaxşı bir neticeye erişişiyle pek mühim rol oynaydı. That's really interesting and totally worth, like any other topic, a 2-hour discussion, and we hope that you can keep us updated about in the future about how it's playing out and how the international reactions are, because these cases like these are so important and they hopefully set precedents for others to follow. So thank you very much, Michael. Thank you so much, and just please keep watching what we're doing, and hopefully you will see some action from August. But thank you very much. The Uyghur Tribunal, Rahmet sizge, sizin bunda kılgan faaliyetlerinizde bizni her kadın bunda düşündürüş beriş, bize bilgi verişinizi halayımız. Çünkü bunda meseleler pek mühim. Sizge rahmet eğitimiz. Bu efendim özünün rahmetini eğitip Ağustos 8. aylarda bir netice ortaya çıkış ihtimali var diyen bir şekilde düşündüm. Geçirimler. Next, I would like to ask Nick some questions about how the Uyghur Tribunal that has been mentioned several times actually came together. If you could tell us about the inception for those of us who weren't there. Do you mind if I don't do that and talk about something else? Thank you. Forgive me. Bu geçirim, sorry. Bu Uygur Sot Kolegiyası kandak oturarak çıktı, şu sualini sordu. Sir Geoffrey, who chaired it, will be able to explain a bit more if he wouldn't mind. But I want to talk about something very specific, which I think is missing in the discourse. Bu cihetten Geoffrey çıkarak düşündürüş berdi. Ben hazır bu yerde oturağa koyulmayan bir meselenin oturağa koymakçı. So what I want to talk about is the convergence of legal, political and business interests. Because the third bit of that convergence is not much talked about. It has been touched on by the Senator and others, but I want to focus in on that because I think it is a critical component.
bugün bu yerdeki sohbette bir nerse oturuğa koyulmadı. Umumi cihetten bundaq meselelerde üç nerse, üç mezmun bir noktaya kelidi. Birincisi kanuni meseleler, ikincisi siyasi meseleler, üçüncüsü business meseleleri, soda meseleleri. Bu üçüncü mesele oturuğa koyulmadı. Ben şu doğruluk biraz düşündürüş vermek için. So the Chinese Communist Party and the state's power lies in a pact it has made with its people. The people may not understand that pact, but they have made this pact. And the pact that they have made is that they will be not governed by the rule of law, but by the law of rule. Kompartiyanın bu özünün bu Xitaylarga kılgan muamelesinde tutkan yolu kanun boyunca iş kılış emez, iş boyunca kanun urunlaştırış diyen bir şekilde muamele yol tutuvatıdı. And the reason the people have accepted this and why it is sustainable for the party and the state is because the pact is that the state will provide them with stability, it will provide them with consumer goods, it will provide them with a degree of wealth and well-being, and in return for which they subdue perhaps their political instincts. Xitay Kompartiyası bu şundaq nərsini özünün halkına kabul kılgıcda bir neçe meselelerini işletiyordu. Birincisi demek hatırcan bir şerait. İkincisi ihtiyaç bolgan materyallerini yiyip içidiğen, giydiğen türden her türlü materyallerini teminleş ve küçük yine olsa mı ya ki bir seviyede baylık oturuğa koyuş. Ve şu mesele arkalık bunları kontrol kılır. And that is why when we see economic stability being threatened in China, we see responses which are powerful, visceral and very acutely delivered. Elbette şu sebeple iktisadi cihetten bundaq şeraitinin ne deyimiz cimcit boluşu emez bundaq stabilite boluşu pek güçlük bir halkını kontrol kılışta pek mühim bir rol oynaydı. So in a sense, an attack on or a threat to China's economic integrity is an attack on its political stability. And be under no illusions, I'm a businessman, so I may have a slanted view, but in my view, business is the most powerful force on the planet. Onda bolgandan keyin iktisadi cihetten hatırcam boluş, elbette siyasi cihetten hatırcamlıklı mı özge tartıdı. Onun için benim göz karışımca halkaradaki en mühim güç iktisadi güç. And how business behaves will have a profound bearing on how China behaves, in my view. And business is completely self-interested. It acts in its interests when it is threatened, and in its interest when it sees benefit. Sodanın kandak faaliyet kılışı demek soda sebebi bilen demek Xitay şu başvuruş meselesini oturup koydu diyen bir nokta var. It is illegal in many countries
to buy goods and services made by means of slave labour. It is against the law. In the United Kingdom, there is the Anti-Slavery Act. It is explicitly stated you may not buy goods procured by means of slave labour. That is an inviolable and incontrovertible fact. Bir hakikat var ki bunu özgetiriliş mümkünemez bir hakikat. Bu bolsa mecburi emgek bilen yasalgan malların satılışı ya ki alınışı bu tamamen kanunsuz bir iş. İngilizce'de bunda bir kanun var. Ya bu demek mecburi emgek bilen yasalgan bir malı almaslık gerektiren bir kanun var. In the China Tribunal, we had extensive evidence that solar panels, by way of example, produced in China, which represents approximately 80% of the world's solar panel production, are sourced from the region, from Xinjiang, East Turkestan. Bu Uygur Sot Kollegiyesi'nde Uyghur Tribunal. Uygur Sot Kollegiyesi'nde oturuğa koyulgan ispatlarga qaraganda Xitayda yasalgan bu gün nurundan faydalanıp ısıklık enerjiye çıkarış diyen nesnelerinki %80 etrafında şu Xitayda yasalıvatıdı bular. Keçölün, Vatende, Doğu Türkistan'da. So just to clarify, that was the Uyghur Tribunal and not the China Tribunal. Bu Xitay Sot Kollegiyesi'nin emez, Uygur Sot Kollegiyesi'nin kararında yer algan bir nerse. Almost every company, every educational establishment, government departments are having to respond to climate change and the requirements to mitigate the use of energy. The most significant way of doing that is to install, or one of the most significant ways of doing that is to install solar panels. Hükümetler olsun, marif kuruluşları olsun, umuciyetten bu hava klimatını özgertiş, muhitini astıraş meselesine gelgende en mühim orunda körgen nersesi bu gün nuru arkalık materyaller işlep çıkarış meselesini, bundak nerselerini yasaş meselesini mühim orunda körüdü. If 85% of the world's production of solar panels is made by China, and we cannot verify the source of it, but we believe, as we have seen the evidence, and we know that it is illegally sourced, that means that the British government, the French government, governments throughout the Western world and elsewhere, in Asia and elsewhere, the biggest corporations on the planet are using illegal products. They are breaking the law. So the law exists. The politicians have made the law. They have created the framework. It just needs to be enforced now. And this, I think, is something that I would counsel you to focus in on. There is also an opportunity for business here, because the reason why China has commanded 85% of the world's production of solar panels is because it does it cheaper than anybody else. And why? Because it uses slave labor. So if you take that imperative away, you rebalance the economics and you create an incentive for business to create solar panels and generate new markets. Now, why do I say this? Because I know this to be the case. I am very close to a company that has cancelled a very significant sized solar panel order, millions of pounds, and we are buying it, or they are buying it, from an alternative source. And that has generated
a new market for a new country to produce solar panels. Now, I only use solar panels as one exemplar, and there are many others. There's cotton, there's tomatoes, and so on. So the law exists, the politicians have made it, and you, I believe, must concentrate now on persuading business and the business community to work with politicians, lawmakers, and others to enforce the law. Dünyadaki işlep çıkarılgan bu solar panel degen materyallerininki %85'i Xitayda üretilmekte. Lekin bularninki qandaq yol bilan tüzük bir işçilik kullanılamdı yoki bundaq mecbur emgek orqali chiqamdi bu materyaller, onu tekshirib o'tira qo'yish tez. Mushundaq materyallerini doğruluk İngiltere'de, Fransa'da, Garbi devletlerde, Asya'da bundaq materyallerinki kanunsuz iş hakları bilen çıkarılganlığı doğruluk elbette ispatlar oluşu mümkün. Mesela ben çoğun bir kampanyanın bundaq Xitaydan mal algan, milyonlarcasını algan bir şirketninki bundaq bir toxtamını etkes kılganlığını, onundan keyin başka bir şirket bilen alakalaşıp toxtam tüzüp şu şirket arkalı bu materyallerini alganlığını öğrendim. Bunun yaxşı yeri muşundaq bundaq demek üretimin başka şirketlerge, başka devletlerge yötkelişi Xitaydan kelgen üretimin azlatılışı mümkün demekçi. And in doing so, it will raise the price of the behavior of the PRC because it will go to its very stability. And that is, I think, a leverage point that you should be deploying. Bundaq bir iş olsa elbette bu Xitay'daki mal işlep çıkarışının bahasını üstürüdü. Bu yine aylanıp Xitay'daki stabilite degen ahvalga şeraitge mukimlikla bolumsuz bir tesiri boludu ve bu mu Uygur meselesinde faydalık bir kullanılgan bir koral boludu demek. Follow-up question. Yes, thank you. Okay, so when it comes to making sure that existing laws are actually enforced, would you suggest to us that we should implore companies to be better on the moral side, or to make sure that since they are mostly self-interested and maybe are not prone to be receptive to moral arguments, should make sure that they understand that it will cost them in the long term? Well, it's a twin approach. The motivations of business has changed a bit over the last 20 years since I started in business. There is a significant focus now on the behavior of businesses and how they act as corporate citizens. So there is certainly a lot of pressure and motivation around persuading them that what they're doing is not right. But that should be done in tandem with the use of the law. Sue them. Bring cases against them. Which also means, if I just very shortly can follow up, that NGOs also need more economic expertise than they might have had in the past. I know I'm generalizing. Yes, I mean, it's a terrible thing that I'm probably the only business person here, and that's not good enough because I've said before, we are a powerful force. And so you need to co-opt business, and you need, I work in a number of NGOs around the place, and when we put the power of
business disciplines together with the ethical motivations of NGOs, you get a powerful force, but you need to put that together and triangulate it with politicians. Elbette keçirin bu yanımdaki efendim bu sodagerlerinin ki faaliyet kılışı ya ki kılgan muamelesinin tesirleri doğru bir sual sordu. Bu efendim digeninde bu sodagerlerininki, şirketlerininki ulan tartkan nesnenin pek mühim ikenligini ve aldığımızdaki 20 yıl içinde mühim nerste kendimizdeki ötken 20 yıl içinde çok meselelerin özgergenliğini ve şirketlerininki muamele kılış meselesine, kandak muamele kılış meselesiyle bunda dikkatini yığıp ona odaklanmak gerek. Eğer kanunsuz bir iş kılıdığan olsa bu şirketler bulanı sotka tartış arkalık bir neticeye erişiş mümkün. Onundan başka bu NGO'lar bile mi bile işlep bu şirketlerini bir disiplinge, bir tüzük muamele kılış yoluga tartış gerek ve moral cihetten, ahlak cihetten mi tüzük bir şekilde soda kılışını teşvik kılış gerek. Eğer bu muşundak yolda mansa bu güçlük bir çoğun bir güç boludu. Muşu yol arkalık siyasetçilerge mi tesir kılış mümkün bolalaydı. Thank you very much. After the case in Argentina, the next topic that merits its own 2-day or 2-month seminar. So thank you for making sure that you made your point. So Geoffrey, if I can ask you about the Uyghur Tribunal. Maybe instead of asking how it came together, maybe you could talk a little bit about what it is and what it isn't, maybe in comparison to the tribunal where you served as a lead prosecutor against Slobodan Milosevic. Just for us laymen to give some legal context about what could be expected of the Uyghur Tribunal and what couldn't be expected, because it's not a tribunal in the sense comparable to the Yugoslav Tribunal. Sir Geoffrey Nice'ki bir kan sualım. Elbette Muşu Slobodan Milosevic'teki sotun jarayanda uquşmaslık noktalar var. Şu noktalar doğruluk sizning Muşu siz bergen hukum doğruluk özünüzün göz qarashınızı bizle paylaşıp bersangiz uquşmaslık ve uqşaşlardan ve onun neticeleri qanday bo'ldi şular bir deb bersangiz tafsilroq. I may or I may not answer your question. Belki cevap verişim mümkün, cevap vermezsem hem mümkün. And I may speak to the title of the session. Most endeavors benefit from reality. Jarayanın köpleri reallıktan kelip çıkıdı. Thus, I may reach the same conclusion as Nick has just reached. Nick'tek oxşaş kararga birge kelsek bolsak mı? First, a couple of things about the People's Tribunal. Halk sot doğruluk bir neç nokta deyişim gerek. Its construction by me, and then that was the China Tribunal, and then for the Uyghur Tribunal by Nick and me, based on experience, was largely to exclude human rights activists, lawyers, and all specialists. Birinci noktamız şu sutun jarayanda sut katışçılarının hiç qanday siyasi faaliyetin jiroq bo'lishi kerakdi. Yani hukukçular, sizga o'xshash faoliyatchilar, adamların yo'qligi, yani bo'lmasligi.
because I had formed the view that both the Falun Gong as a suffering group and the Uyghurs required the thinking of non-specialist people of a wide range of disciplines in order to answer the questions that were asked of those tribunals. So'tdan so'ralgan savollarga javob berish uchun ko'plar, misol uchun Falun Gongdek yoki Uyg'urlardek cho'nqur bilimga ega bo'lib, cho'nqur ichki kirib ketmasdan sirtdan turib bir objektiv, ya'ni bir nimaga bog'lanmasdan bir o'zimizning nuqtai nazarimizni bildirish kerakdi. And to answer in part the question asked of me, for the first of those two tribunals, the China Tribunal, established by an NGO, a very good and worthy NGO. Misol uchun birinchi qitimki sudda China Tribunal, Xitoy sudida bizga kelgan murojaat bir yaxshi ko'zga ko'ringan, bilingan sivil to'plamdagi NGOdan kelgandi. The very idea of having a businessman like Nick Vetch as a member of the tribunal was unacceptable initially, and only later did they see that my suggestion of having such a person on such a tribunal was of great value. Va ular shu tashkilot bilan biz bilan o'tirimizdagi bo'lgan bir tijorat yoki bir manfaat bo'lganligi uchun biz buni faqat qabul qilmadik, bo'lmaslik kerakdi bizning shu sudning yaxshi ilib berilishi uchun. Hands up those people in the hall who count themselves as businessmen. Shu tijoratda aralashib kelgan yoki bir tajribangiz borlar qo'lingizni ko'taringlar deyapti, so'rayapti. 1, Bir odam, 2, 2 odam, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Nick was nearly right. Shu Nickning degani rost to'g'ri chiqyapti-da. Another discipline of thought that I valued and insisted that should be present on both tribunals was the discipline of medicine, doctors. But I know we have one present. Hands up, doctors. Doktorlar bor oramizda. Doktor kasbin. 1, 2, 3. 1 or 2. 1 ya 2. 3 or 4. Albatta, shu sudning jarayonida sud qatnashuvchilarining doktor bo'lishini biz orzu qildik. Now think about this for reality. Endi biz o'zingizga bir tasavvur qilinglar. Down the road from here, 1 hour's drive, is Nuremberg. Misol uchun Nurembergdagi bo'lgan bir sud jarayoni, mashhur sud jarayoni. After World War II, Ikkinchi dunyo urushidan keyin in less than a year, bir yilning ichida a legal tribunal brought resolution of the guilt or innocence of the parties, effectively the state, of Nazi Germany. Huquqiy sud ilib berildi. Bu partiyaning ustidan ilib berilgan bir huquqiy bir sud. Partiya deganimizda bu bir davlat to'g'ri bir gap qo'yamiz. Nazi partiyasi bir davlatning tamsilchisi bo'lgan. Apart from bringing retribution to the 20 or so men tried, most convicted and many hanged, that 1-year process allowed all parties to move forward, Germany included, in a better way. Shu bir yilning ichida davomlashgan sudning natijasidan keyin, bu ish tugagandan keyin ko'p davlatlar ilg'ari qarab minib rivojlanib ketdi. Bu ish Germaniyaga ham yaramliq bo'ldi. Delighted though I am to hear of the Argentinian process, and it is very innovative and imaginative, I completely disagree with any suggestion that processes from here should take a long time. They should not. Okay. Argentinadagi jarayon sud to'g'riliq biz shu uchurlarni angladik. Men shunday sud bo'lishini nihoyatda yaxshi ko'raman. Bu qarshab olaman. Faqat bir nuqtada mening ular bilan o'xshamasligim, o'xshamas fikrim, bu jarayon uzun bo'ladi deb deganda bizniki qatnashuvchimiz uzun bo'lib ketishga men misol shaxsan men qo'shilmayman. Amaliyotda bo'lmasligi kerak. As time passes, your people die. Families are split. Chunki vaqt o'tib ketgan bo'lgan sari odamlar o'lib ketyapti, oilalar
ajralishib ketyapti. And a civilized nation or ethnicity of great age risks destruction. You need answers and actions, and you need them now. Cho'nqur qadim o'tmishingizga ega bo'lgan bir millat yo'qolib ketish jarayonida. Bu millat bizning yordamimizga ehtiyoji bor. Bu millat bir javob ilish haq. Let me turn away from the construction of the tribunals to the subject matter of the session, genocide. Okay. Milliy qirg'inchilik to'g'risidagi bizniki sudning to'g'risidagi savol tushdi. Men bu qisqa bir javob beray. And let me repeat. Qaytarmoqchi. Reality assists endeavor. Reallik bizniki qilmoqchi bo'lgan jarayonimizga yordamchi bo'ldi. So far, the United States of America as a government and several parliaments around the world have pronounced that genocide is happening in Xinjiang. Xinjiangda milliy qirg'inchilik bo'layotganligidan hozirgacha birdan bir davlat shu Amerika va bir necha parlament davlatlarning parlamenti qabul qildi. It is true that America has imposed sanctions. It is true, as Nick has explained, that the British Parliament has introduced a very important statute about slavery. Albatta, Amerika mo o'xshash Buyuk Britaniya mo shu sanksiyalarni ijro qildi va e'lon qilgan. But be under no illusion. Even if 10 other powerful nation states pronounced that what was happening in Xinjiang was genocide, the problem would not be over. Ammo o'zingizga bir hayajonlanib bir o'ylab ketmanglar. Hattoki 10 davlat, ya'ni ortiqcha yana 10 davlat o'sha Xinjiangdagi bo'layotgan ishlardan genocide deb, milliy qirg'inchilik deb e'tirof qilsa, o'zgarishlar bo'lib, ya'ni birdanla o'zgarish bo'lib ketishni umid qilmanglar. I've forgotten what I was going to say. And do not focus too much on genocide and understand it just a little bit better probably than you do. Shu milliy qirg'inchilik to'g'rilib diqqatingizga ko'pdan ko'p ajratmay, balkim boshqa. Let me explain. Men bir izohatni beray. Most crimes, murder, theft, assault, are readily understood anywhere in the world. Jinoyatlarning ko'p turi, misol uchun qotillik, o'g'irlik, dunyoning ko'p yerlarida oson tushunishi bo'ldi. Genocide is not. Ammo genocide deganimiz, ya'ni milliy qirg'inchilik deganimiz undaq emas. Genocide was a sociological concept. Genocide uqumi sotsiologik bir uqumdir. And it was turned into a crime by force of one individual after World War II. Va ikkinchi dunyo urushidan keyin shu sotsial bir jinoyat, sotsial bir problem jinoyat turiga aylantirilgan edi. And the politicians and diplomats who did that had experience of quite how evil man can be from one and two world wars. Birinchi va ikkinchi dunyo urushidan keyin siyosatchilar va diplomatlar mushundoq bir vahshiyona jarayonlarni ko'rgandan keyin bular yeni bir uqumga ehtiyoj borligini bir bilgan edi. Passing over the legal technicalities of the Genocide Convention and of statutes of laws dealing with genocide, the important thing to remember about the Genocide Convention is that it is always looking forward at what can be stopped rather than just looking back at what has happened. Genocide uqumning muhim bir tarafi huquq tarafi nuqtai nazardan emas yoki siyosiy nuqtai nazardan emas, kelgusida mushundoq bir jinoyatni, mushundoq bir milliy qirg'inchilikni oldini olish va
to'xtatish jarayoniga qaratilgandir. And critically, Va bu bir muhim bir nuqta. any country that pronounces that genocide has occurred or is likely to occur must act. Ya'ni bir davlatda jinosayd bo'lgan yoki bo'lish arafasida belgilangandan keyin shu davlatning ustidan bir besim ishlatish muhim bo'lish kerak, shart. America has not said that its sanctions were imposed because it had made a finding of genocide. Amerika hukumati sanksiyalarni ya'ni jarayonlarni ilib kelish shu qonundan chiqib keladi. Jinosayd bo'lgan yerda yoki bo'layotgan yerga shu sanksiyalarni qonunan bularning majburiyati bor. But if you find yourself talking about genocide, arguing about genocide, trying to get governments to make pronouncements about genocide or parliaments to do the same, look at Article 1 of the Genocide Convention and require the government or the parliament to take the next step that will stop what is going to happen in the future. Be not too concerned about what has happened in the past. Gerçi shu o'tmishga emas, ko'proq kelajakda bo'lgan jarayonlarga diqqatingizni tortmoqchiman. Genosayd, ya'ni milliy qirg'inchilik qonunchilikda birinchi paragrafga qarasanglar, genosayd bo'lgan yoki bo'lish ehtimoli bo'lgan davlatlarga majburan, huquqan bir tadbirlarni elinishi kerak deb ishoratlangan. Which brings me back to Nick's conclusion. Va bu yana bir qitim Nickning xulosiga meni qaytaryotdi. And allows me to speak to the title of the session. Va bizniki bugungi yig'inning savlaha nomida ostidagi bo'lgan shu muzokaraning temasiga elib kelyapti bizni. No one is going to bring their tanks across the Chinese border and free the Uyghur people. Ya'ni hech kim Xitoyning chegarasiga tanklarni avatmaydi va Uyg'urlarga ozodlik akamaydi. But by whatever means you may imagine, if everything is done to apply trade and commercial and financial pressure on China, Ammo Xitoyning ustidan tijoriy va iqtisodiy you can probably all do that as individuals as well as through the organizations for which you work. besimlarni ishlatsak, bir shaxsiy nomidan yoki tashkilotlar nomidan mushtaq jarayonlarni davomlashtirsak, biz then the behavior of China may change. unda mushundaq jarayonda balkim Xitoyning xatti-harakatlari o'zgarishi mumkin. Less people may die, less people may be persecuted, your civilization may be saved. Azroq odam o'ladi, ko'proq odamni qutqizamiz va shundaq bir My last point about the tribunal, given that I was asked about that, Uyg'ur sud to'g'riliq oxirgi izohatim, and given what I have said about the passage of time, vaqt o'tib ketish jarayoni to'g'riliq gap qilgandim. the tribunal had a very limited function to perform. Bizniki cheklik bir funksiyamiz bordi tribunal sifatida. And as you understand, none of the tribunal members are in any way activists. Bu sudga qatnashuvchilar hammasi shu aktivist emas, faoliyatchi emas. We, on the basis of evidence and applying the strictest tests, brought in a judgment about the world's most populous nation and probably the world's most powerful nation. Okay, bizniki shu sudning qarorimiz bizga kelgan, qo'limizga teggan isbotlarga asoslanib chiqarilgan bir qaror edi va bizning qarorimiz dunyoning eng nufusi cho'ng bo'lgan bir davlatga qarshi chiqarilgan bir qaror edi. The judgment has been deconstructed or challenged in detail by no one. Albatta bu jarayonda biz nurg'un nimalarga duch keldik. It is there for you to use. It is there for you to use. Okay, va bular siz uchun ishlatish uchun biz qaror chiqarilgan materiallar.
it was done in less time or about the same time as the Nuremberg trials. Nuremberg suddagi jarayon vaqti o'xshashla, balkim unda az vaqtning ichida biz o'zimizning qarorimizni chiqardik. And we hope that the developing certainty about the Uyghur suffering Va bizdagi umidimiz Uyg'urlarning azobini biz kamaytiramiz, bizning shu qilgan xatti-harakatlarimiz Uyg'urlarning harakatini azaytirdi. can be achieved as quickly as possible and with as much certainty of good result as that trial did for the Western world in 1945. Thank you. G'arb dunyosiga 1945-yilda yashagan bir jarayonlar o'xshash, bizniki qarorimizmi qisqa vaqtda yaxshi natijalar elib kelishni umidvormiz. Thank you. Ralph, before we move to the Q&A session, because the audience also should have the opportunity to ask questions, you may or may not answer my question, which is, could you give us an insight about the current collaboration that you're undertaking together with Dolkun, countering China's crimes? I am going to answer your question. But I'm not going to get a standing ovation for it, unfortunately. It makes it very difficult for me to follow what just happened. Sir Jeffrey Nice'ning nutq qilish ig'ir kelyapti menga. Okay, so yes, so actually just to go back to what Sir Jeffrey Nice just said, the most important thing. Jeffrey Nice apandim degandek, when a state has recognized genocide, they have committed under the Genocide Convention to protect, to prevent, and to punish. agar bir davlat jinosayd qilmishdan o'sha topilsa, o'sha qilmishlarning quvvatqanligini isbotlanib bersa, bu davlatga nisbatan bir chora tadbirlar ko'rinishi kerak. And most of you, I would imagine, are coming from countries that have indeed recognized the genocide in some fashion, whether it's through a parliament or an act. Mencha shu nomzodlarning ko'p, vakillarning ko'pi shu davlatlardan kelyapsizlar, sizning davlatlaringizda shu milliy Uyg'ur qirg'inchilikni qabul qilgan davlatlar bo'lishi mumkin. If you haven't, obviously it is critical that you are engaging with all of your partners around the world to push your national governments to recognize genocide. Va siz o'zingiz turadigan o'tiraqliq bir yerlarda, shu davlatlarda milliy Uyg'ur qirg'inchilikni qabul qilish harakatida bo'lgan bo'lishingiz ham mumkin. And then when we think about, preventing and punishing, it's hard. It's hard to imagine it because the United Nations isn't going to create the tribunal that was created for the former Yugoslavia, for instance. It's not going to happen anytime soon. Albatta hozirgi jarayonda, hozirgi vaqtda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan Yugoslaviyadagi o'xshash bir sudni ochilish ehtimoli bek to'van, ammo ikki nuqta bor. Biz bu yerda jinosayd deyotganda, shu milliy qirg'inchilik to'g'riliq gap qilayotganimizda, shu milliy qirg'inchilikni to'xtatish va jazolash masalasini biz shu tadqiqot qilishimiz kerak. So we really are relying on the individual countries that have recognized genocide in some fashion or the other to take some action and to take it quickly, as Sir Jeffrey said. Va bu harakatlarimiz, diqqatimiz ko'proq shu individual, ya'ni ayrim davlatlarning ustidan bo'lishi kerak. Bu davlatlar shu milliy qirg'inchilikni qabul qilgan bo'lsa, shu davlatlarni hamda shu e'lon bayon berishdan keyin harakatga o'tkazishimiz kerak. And what I would say with the World Uyghur Congress and all the campaigns that all of you are involved in, there's sort of a comprehensive plan of action, I think, and I hope that you'll be speaking about in the next few days for pushing states to do this. Shu bir necha kunning ichida biz balki shuni muzokara qilishimiz mumkin. Men umidim bor, Dukning tarafidan
umumyuzluq bir plan ishlab chiqarilishi ham mumkin bo'lishi mumkin. Some countries have the mechanisms in place, and you want the mechanisms to just work. So Nick talked about, a forced labor convention in the UK. So some countries have laws that you need them to be enforced. Others do not, and you need to push those countries to create those laws. Misal uchun ba'zi bir davlatlarda shunaqa mexanizm qonunchiliklarda mavjud bor. Biz bularni yanada bu shu ilgari surtib, shu yana bu harakatga o'tkazishimiz kerak. Geoffrey Nice degandek, apandimiz degandek, Angliyada bu qonunchilik mavjudkan, bor ekan. So what are some of those laws that are being put in place? And some of the things people are working on. In terms of punishing perpetrators. Jazolash masalasida, misol uchun jazolash nuqtasida there's a lot of effort going into creating sanctions against perpetrators. Shu shaxslarga qarata sanksiyalarni sanksiyalarni yaga keltirish. And there are two types of sanctions that are being worked on. Ve sanksiyalarning ikki turi bor. One financial, birinchisi moddiy, and the other visa. Ve ikinchisi viza berib bermaslik. So financial sanctions prevent the flow of money from that person into and out of the various countries that are sanctioning the person. Sanksiyalarga duch kelgan shaxslarning bank hisoblaridan bankka pulni yo'tkab kelishimiz to'xtatilishi jarayoni. And visa sanctions are used to prevent the person and ideally the person's family from being able to travel into those countries. Va shu sanksiyada faqatla shu odamning shaxsga qarata nisbatan emas, balki shu odamning shaxsning oilasiga jazolash o'z zimmasiga oldi, o'z ichiga oldi. And the visa sanctions are considered right now to be quite an effective tool because of the use of Western education systems by high-level officials within China. Va misol uchun vizaning cheklamlari bek yaxshi foydali bo'lishini biz ko'ryapmiz, kuzlayapmiz. Misol uchun oila a'zolari g'arb dunyosiga berib, g'arbda ta'lim olish, misol uchun universitetlarda berib o'qish masalasida. So through the great work of you all and others, the United States, the European Union have now recognized and created mechanisms for financial sanctions and visa sanctions. And China has and officials who are connected to what is happening in East Turkestan have been put on by both the EU and the US these visa and financial sanctions lists. Albatta shu Sharqiy Turkiston milliy qirg'inchilikda qatnashgan va shu roli bo'lgan Xitoy amaldorlar va Xitoy amaldorlarining oila a'zolari davlatlar shu Amerika, Yevropaga qatnashib, u yerga sayohat qila olmaydi va o'qimaydi. Shundaq bir jarayonni intayin yaxshi, unumli bo'lishini biz kafil bo'ldik va sizga o'xshash, ya'ni sivil to'plamda yoki hukumat tomonidan uyg'ongan yoki ijro qilingan, e'lon qilingan sanksiyalarning ahamiyati qanchalik muhimligini biz yana bir qaytim ishoratlab bermoqchimiz. But the number of people are very, very small. So there's a lot more that you can do to push, particularly at the national level, to expand the number of people who are subject to these kinds of sanctions. Ammo bu viza cheklamlariga duch kelgan Xitoy amaldorlarining o'zlari ya oila a'zolarining soni bek oz. Biz albatta bu sonning ko'paytirishni xohlaymiz va bu ish bizga tushidi. Siz tavba bo'lgan davlatlaringizda shu ro'yxatni kengaytirish jarayonini davomlashtirishingiz kerak. And then, with regards to companies, we talked a lot about companies. Indeed, there are a number of countries that have forced labor conventions that prevent goods made with forced labor coming into those countries. Tijorat to'g'riliq gap qilsak, ba'zi bir davlatlarda majburiy emgak mahsulotlarini ishlatmaslik va olmaslik qonunlari bor. But there are many countries that do not yet have those laws on the books, including as well the European Union has yet to create the mechanism to prevent forced labor to come into the European Union. Ammo nurg'un davlatlarda shunday qonunchilik nimalari yo'q va biz misol uchun
Avrupada muşnaq mexanizmlarni yaratib berishimiz kerak va muşnaq qonunlarni ijro qilishimiz kerak. Ya'ni ularni mavjudiyatga barliqqa keltirishimiz kerak. But there are strong discussions about doing so, and there's a resolution that's going through the Committee on Trade in the European Parliament that would be very strong to prevent forced labor into the European Union, and that needs support. It needs support by pushing national level authorities to get on board with what the European Parliament is pushing for to prevent forced labor to enter the European Union. Misal uchun hozirgi vaqtda Yevropa parlamenti majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qonunchiligini muzokara qilinyotdi. Ammo bu qonunni gerçek ya'ni haqiqat ya'ni mavjudiyatga keltirish uchun biz shu yarliq tarafdan, yarliq davlatlardan bir destek ilishimiz kerak. Yarliq davlatlar mushunaq qonunlarni qabul qilish kerak. Agarda bu davlatlar qabul qilsa, albatta ki Yevropa parlamenti bu qonun o'tab ketish ehtimoli yuqori bo'ldi, kuchli bo'ldi. And those things can have a real effect. I mean, Nick talked about it. He talked about one instance, but there's a lot of evidence that giant corporations are slowly reconfiguring their global supply chains as a result of what has happened in the United States with the Uyghur Forced Labor Prevention Act, and slowly moving their supply chains to other countries. Va albatta bu jarayonlar behuda emas, bularning bir albatta natijasi bo'lyotdi. Asta aldirmay bo'lsa-mu, cho'ng shirkatlar mushunaq qonunchiliklarga, yeni chiqayotgan qonunlarga diqqat qilyotdi. Misol uchun Amerikada Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qonunchiligini ijro bo'lgandan keyin Yevropadagi nurg'un davlatlar, nurg'un shirkatlar shu ishga diqqat qilib, hamda o'zini yeniden bir stratejiyasini, hareketlerini o'ylab chiqyapti, ya'ni nazarga tashlayapti. And many of your organizations are part of the Uyghur Forced Labor Coalition, which is doing incredible work bringing those companies on board to certify and declare that they will not accept any goods that are tainted by Uyghur forced labor. Va sizga o'xshash nurg'un tashkilotlar shu shirkatlarning ustidan besim ishlatib, shu shirkatlarni Uyg'ur majburiy emgakdan chiqqan mahsulotlarni almaslikqa bir va'da berishga hozir qistavotdi. So financial sanctions, visa sanctions, preventions of companies trading goods made with Uyghur forced labor, that's where things are moving right now. Yani yana bir qitim qaytaryapman, moddiy tarafdan, viza tarafdan va tijorat manfaatdan Uyg'ur majburiy emgakdan foydalanmaslik. Shu uch harakatdan, uch nuqtadan biz harakatlantirishimiz kerak. And that's where I would really encourage you to put your energies, to put as much of your energy into those three things as possible. Shu amal va mumkin bo'lsa, shu uch nuqtadan biz ishlasak, diqqatimizga shu ishlarga yo'llasak, yana shu unumli natijaga erishimiz inshaalloh. Beyond that, there are criminal actions, potential. Albatta buning sirtidan yana bir jinoiy ishlarga to'g'riliq bir harakat o'tishimiz mumkin. But those are much more remote. Sorry? Those are much more remote. They're further away from being able to. Ammo bu uzoqda, ya'ni jiroqdagi bo'lgan bir jarayonlar. However, with the World Uyghur Congress, we are trying to get governments that have recognized the genocide to help with the creation of something that would follow from the Uyghur Tribunal, that would be able to create dossiers of perpetrators, that use those dossiers to be able to get those perpetrators on known lists for sanctions regimes, for Interpol, for the kinds of actions that could be taken in Argentina for when people travel through the country to potentially bring them before criminal tribunals in those countries. Duk bilan birga bo'lgan bir ishlamlarda biz albatta o'zimizga turishliq davlatlarda Uyg'ur milliy qirg'inchilikni, ya'ni genosidni qabul qilishga harakat qilyapmiz va ayrim bir dossiyalarni yaratyapmiz. Bularning dossiyalarida biz Interpolga sundigan uchurlar bo'ldi, Argentinadagi sudda ishlatilgan uchurlar bo'ldi va hokazo.
And that's the final thing I think you could all help with, which is to, you know, collect that information and on individuals or companies and deliver it to your governments so that they know who are the bad actors and they are primed to act when those actors are coming into the jurisdiction of the various countries that you're living in. Sizden soraydigan iltimasım, siz özüňiz towa bolgan döwletlerde bazı bir şirketler, mesela şu şirketler hamkorlaşıp şu payda tapyatgan şirketler bolsa, Uygur mecburi emgek mahsulatlardan sizin özüňiziň döwletleriňizge bir mürajaat kılıp, şu şirketlerin üstüne arz kılışınız mümkün. Muşlaq uçurlar biz üçün bek mühim ve ahırda bu şirketlerin şu kıstap Uygur mecburi emgek mahsulatlardan paydalanmaslıkka biz çakırımız ve hareketlendiririz. And so again, just to reflect on what I'd said earlier, and again, so just to reflect on what I said in my opening speech, there is a lot that you all can do to push for greater prevention and punishment of the genocide against your people. Ben şu başlangıç sözümde degenimdek sizge köp narsa zimmanızga yüklenyaptydy. Siz jyk iş kıla alaysızlar, bu işni toxtatmaňlar, albatta bunu davamlaştırış gerek. So thank you. Okay, we now have time for 2 questions from the audience. We have İki saval alalayımız devatıdı. This question for Sir Jeffrey. Earlier you mentioned some profession outside political activists and a political campaign, like a businessman and a doctors. How about engineers? Sorry, can't hear you. That last bit, yeah. How about engineers? How about engineers? You didn't mention engineers, you mentioned businessmen and doctors. Thank you for that question. I may not have said, I meant to say that there is no doubt that the non-specialists, the medic and the businessmen were, shall we just put it, among the best people for a tribunal because they brought outside minds. Should you have engineers? Absolutely. Engineers are the most important skill really on the planet. They've built the modern planet, and it's a matter of regret that I didn't have an engineer. I can't believe you're asking this question for the purpose of self-promotion, sir, but if you are, well done, and join us the next time. No, you can't because you're a Uyghur. Sual muştaq. Sual nemi bitti? Şu doktorlarning kasbiy adamlarni shu sudga qatnashganligini gap qilibsiz, ammo injenerlarning gap qilmagandingiz. Injenerlar qatnashishi mumkinmi deb so'ragandi bizning qarindoshimiz. Javob shunday bo'ldiki, albatta injenerlar qatnashishiga yaxshi bo'ladi. Bularning shunaqa so'rinni so'rashning o'zimi men to'g'ri deb topmadim deb chaqchaq vaqtida. I have a question. Just really quickly, it's also engineers that are helping to build the Belt and Road Initiative. So it's all of you engineers in your various collectives of engineers or whatever you have who can hold your other colleagues to account for building the Duisburg port and the rail that takes goods from Urumqi here and helps the government expand its power. So not only the engineers on the tribunal, but let's look at engineers for their culpability for what's happening. Albatta siz bilasiz, bir yo'l, bir belbaq degan shu Xitoyning bir plani bor. Buning shu yasayotgan, inshoot qilayotgan injenerlar bo'ldi. Urumchidan shu Yevropagacha ko'mir yo'llarni keltirib, portlarni qurib qilayotgan injenerlar bo'ldi. Mushtaq savol albatta injenerlarning qanchalik muhimligini siz o'shani bila olasizlar.
Aka tercüm qilib bergan bo'lsangiz bo'pti. Aslında men advokat Michael efendimden mi so'raydigan bir savolim bor, hozir o'zi yo'q bo'lg'achqa. Hozir savol so'rayman, shu advokat qonunchilar bo'lgandan keyin javob bergan bo'lsa. Birisi hozir masalan Uyg'ur sud kollegiyasida deyli hozir so'yqirim deb bu e'lon qilindi. Buniki hech qanday bir yillik jazo qilgan olmaydi. Faqat biz buni so'yqirim deb buni bir qonun jihatdan qilgan bo'ldik. Hamda Argentinada içilmoqchi bo'lgan bir sud bor. Bu bo'lsa bir universal boshqaruv tavalligidan foydalanib turib, Xitoyni hamda Argentina jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz qilinadiganligini deb o'yladim men. Agar bundan bir natija chiqsa, Xitoy amaldorlarini va yoki shu jinoyatni o'tkazgan kishilarni jinoyat javobgarlikdan tortib, masalan Interpol orqali bularga tutuklama qarori chiqartgan bo'lamdi. Masalan Turkiyada mı o'xshash Turkiya jinoiy ishlar sud mahkamasiniki Argentinanikiga o'xshash bir boshqaruv xalqaro universal boshqaruv tavalligiga oid biz 19 kishi bireysel olarak yani mustaqil holatda 112 Xitoy amaldorlarini jinoiy ishlar sud mahkamasiga berdik. Bundan chiqadigan natija balkim ularga tutish buyrug'i chiqarilsin deb turib buni jinoyat qildik. Argentinaning mi o'xshashmi? Yana bir savolim, tiktik David, bu birinchi savol. Yana bir savolim, agarda that sounds like a comment a little bit. Could you maybe is there a question in it already that could be I think it's first part. So Jeffrey Nice, it was nice to get your judgment of your court's judgment. However, it does not force any government to take action. There are no criminal penalty. It's just a verdict. So my question is, for the Argentinian case, because of the universality of China, can we expect that those responsible for crimes and atrocities happen in East Turkestan against Uyghurs can be brought into justice? Can we expect that some kind of criminal judgment or action might be taken after the judgment in Argentina? For instance, in Turkey, a group of 19 people, we took, we have filed lawsuit before Turkish court against 112 Chinese officials. And we expect that if this will be a judgment, a verdict will be rendered, these responsibles, those officials in the list will be punished or will be detained or will face some kind of criminal punishment. So what about the case in Argentina? Let me just deal with that briefly. It is really interesting to see how clever lawyers, as in the Argentinian case, as in the Rohingya case against Myanmar, as indeed more recently in the International Court of Justice genocide action brought by Russia against Ukraine, and Ukraine reverses it and exercises it against Russia. It is interesting to see how innovative law can bring results. Okay. Avvalambor mushu sudning huquqiy nuqtai nazaridan gap qilsak, huquq qanchalik qiziqarli, qanchalik mushu turkcha ilgili deymiz bu jarayon bo'lganligidan bir isbot berdi, bir dalolat berdi. Misol uchun, Rohingyalarning masalasi Myanmarda yoki ICC ga berilgan Rossiya to'g'riliq mushu Ukrainadagi bo'layotgan qirg'inchilik masalasi. Ya'ni huquq bir sobit bir ish emas, bir jarayon emas, bu davomli rivojlanib kelayotgan, davomli o'z ustidan ya'ni ishlayotgan, innovative degan so'zni ishlatdi iborasini. Uyg'urchasi mushu ijobiy, ya'ni ijod qilgan bir jarayon. Please continue. And it is possible, as has happened in the past, that bad leaders will be brought to account, as indeed the Nazi leadership was. They never expected it, and those who didn't want to face justice committed suicide. Milosevic was brought to account. So it is possible. Va albatta bu jarayonlar mumkinchilikni keltiryapti. Mumkinchilik nima desangiz, o'tganlarda yomon, ya'ni yaxshi bo'lmagan liderlar bir qilmishlari uchun sudga tortilgan. Misol uchun Nazi Germaniyada mushtaq jarayon yashandi
ve hattoki ular o'zini intihor qildi, o'zini o'ldirgan sudga bormaslik uchun. Milosevic masalasi. Hech kim hech qachon, misol uchun, hatto bu odamning va unga o'xshash shaxslar sudga tortilishni kutmagan. And to conclude, the most important thing for the world as a whole is that those people who intend to do bad things realize they may be brought to trial and punished because that may stop them doing it. But for the time being, the practical solutions to bring about immediate relief proposed by my two colleagues in particular you may think, be the most important things on which to concentrate and leave the lawyers and others to get on with their business as they will. En mühim nokta, şu yaman işler kıvatkan adamlar düşünüş gerek ki bir günü ulanın hisabatı buldu, hisabat veriş gerek buldu ve şundak bir düşünce, ulanın kalısındaki düşünce hazırki kılmışlarını toxtuş ve belki toxtuş ihtimallığını yaratışını keltirishi mümkün. Elbette praktikal, yani reallik kelsek, bunun çözümü, yani bunun yechimi qandaq bo'ldi? Bu bir ayrım bir mesele, bu bir hukuk nuqtai nazardagi bo'lgan ayrım bir mesele. Buni biz albatta ayrım bir muzokara qilsak bo'ldi, paranglashsak bo'ldi. Rahmet Qiyimga. Afsuski vaqtimiz bek qisqa, shunga savollarni bir to'xtatishimiz majbur bo'ldik. Ama xalqanlar o'zinglarning savolinglar bo'lsa, o'zinglar berib ayrım so'rab olsanglar bo'ldi. I want to thank you all for coming today, for taking the time to come from London, from Brussels, from various places, from Europe, and really give us, your input on this, and also your opinion on how we can, hold the Chinese government accountable in various ways. And I think you've mentioned it, we have to hold businesses accountable. And this is one of the biggest and most important work of the World Order Congress today. I will be speaking during a panel this afternoon just about business and human rights and corporate social responsibility. So it's something that we are actively working on. So again, thank you so much for your valuable time and input. I want to please give a round of applause for our international guests. And I also want to just mention that the rest of the summit will be held in Uyghur language, just because it's easier. But we welcome any of you to stay, and if you want to just be observer, and we can have some translators just next to you. But yes, this concludes our opening ceremony today. So thanks again. We will be having lunch right now until 2 p.m. So if we can all reconvene here at 2 p.m. it will be good. Uyg'urcha Davidday, hozir biz nimaga chiqdik? Xalqarалық mimarlarımızga ham sizga ko'pdan ko'p rahmat, Jarahyalardan kelib o'zlarining fikrlarini biz bilan o'rtoqlashganiga. Hozir biz tamoq chiqimiz, soat shu past tushsanglar restoranda bor. Tamoq tayyor bo'ldi, soat 2 da kechikmay kelib bo'lsak, chunki yana programmamiz uzun. Shunga 2 da kelib bo'lsak, programni yana davomlashtiramiz. Ko'p rahmat. Qarindoshlar, men tarjimam kam bo'lsa uzr so'rayman, uyqu to'ymagan. Savollaringiz bo'lsa ayrim kasbga men tarjima qilib beray. Ko'pdan ko'p rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli televizion ko'ruvchilar. Dunyo hukumati to'g'risida naq maydon programmasiga xush keldinglar. Bugungi aziz mehmonimiz Amerikadan kelgan ustozimiz Ahmet Erkin'dir. Erkin'ga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genki düştüm bunun yaşaması naide bir tesirli bir meydan. Yılbaşı dönemi bu işe kesinlikle kalıbı bunu 20 milyondaki bir sularda bir küçük millet. Nispet dağıtımızda bazı dünyada artık mesela bu aşılar bizim neslimiz vardı. Çatalada mesela olurdu. Düştüm kararlıkta bazı bir şeyler mahsus uygulamak için yapıldı. Bulutlu Uygur meselesini zindeki kandan ilerlemiş gerek. Uygur davasını kandan ilerlemiş gerek. Bu şeylerden ait kıymetli Türkler'e oturup koydu. Ben başka ilaçları üzerindeki uyuşturum var. Konusunda oturmuştu. Bizimki yüzümüzdeki ilgisini kanlara şekillendirmemiz gerek. Kanlara kastetmemiz gerek diye meseleler. Yani ki kıymetli Türkler'e oturup koydu. Keserlerden ait meseleler. Teşekkür ederim. Anadolu'nun kayıskili bütün dünyasında Şincan Sançak dediğim mühim boğan bir başkanlar bütün dünya mektuaplarında bozuldu. Bütün dünyada bozuldu cümleler. Bu hafta siz kandan karışık bu başka başkanlardan aldığım tepkimi adının içerisindeki Uygurların ayarlarını mecbur tutulması ve şirketlerin başkanlarından bu kısmı aşkarmadan mühim hüccetlikin bununki tesir kandak bulur. Bununki işte kandak karayısız. Bu kadınki sakçı hüccetliğinde bakalım. Başkanın sakçı hüccetliği. Bu Uygur davası mühim bir nasıl hukuk saklanıldı. Aksaya bulunmalısınız. Ağır yılların geçirilen ziyanı. Uygurlar geçirilen ziyanı. Ben 2017 yılından ahit olanken Graham Bell'in geçmişinden olmadan bunu çıkarmadan kişi dokunmuşlar. Bu mücadelede onlarken 2018 ayda Aşyan Sinamı'nın toplusu burada sunulan müracaattan var çıkaramaz. Bu müracaatlarla imza dokunanların sanı 100 bin geçip gitti. Aynı vakitte. Başta var. Lakin bazı taraflarda sanki altında bana iket kılıp 1 milyon yapıyorlar. Sulaklar dernek vardı. Ama bankaya uçurdu. Başka kişiler 20 milyonda uyguladığım Uygur cemiyetinin alet etken yerlerden sahne 9 milyon çıktı. Dolayısıyla layıklıkların dikkatlerle 1 milyon 800'den çıkıya etkilerle çıkıyor. Yüzünden ilk etkilerle 1 milyon dünkü kağaları mecburi emniyetler zavukları da ıslahlar hazır. Müşeddetkiye geldi. Bu kadar aşılan proje mühim gösterirsiniz. Ben bunun ilgili aşı malumatlarındaki aktarıcılarındaki doğruluğunu gösteriyorlar. Bu bizim bir hoşal bir şey mi? Demişkiler çağda uygulanan ziyaneti yeniden eğrilmek istiyordu. Lakin bizdeki bedendekiler çok olarak bir işimiz şu an beşiklerken günlük bildiriş. Bizdeki bir kısım arkadaşlarımız aşağısından fiyatlara çöten çıkış için çöten müşteriye falan üzgün kendini altında küçük anısı tamamlandırıldı. Ancak ağır bir işler asla fiyatlara çıkış başladı. Şunu tutup pencerede bu Uygur davasındaki bir çok sekreter olayım. Köpten rahmet. Ahırda kelgan Milliy Kengash qatnashgan qarindoshlarimiz va jumladan bizning meydan programmasini ko'rib turgan qarindoshlarimiz juda so'zimiz bor. Albatta bor. Hozir biz umumda ko'paytiramiz. Uyg'urlarning masalasi ayni kuchli to'g'ri masalaga aylandi.
nurg'un hukumatlar xatar başladı. Lekin bir haberden Jeffrey efendining balki diqqat qildi ehtimol qilishlar man bu gapni bizning tarkibatdan uyg'urlarni peşin kelgan shu bitta qiluvchilik ziyonlarni boshqa ta'sirga o'xshatgan degan bir yaxshi shofirdan bir eski shofir mashinasi ustida agar yaxshi shofir yutib qolsa eski shofirni qonuniyat jazo tortadi. Lekin eski shofirniki jazo tortilishi bilan yaxshi shofir tutilmaydi, ketib qoladi. Uyg'urlarning bu hozir ketgan kunlarda qadamlarimiz ketib qoldi. Ana degan Jeffrey efendimiz dedi, agar qilmasada qilgan bo'lsa, bizniki shu Uyg'ur sudi shu ishlarda bizim qo'lda aldığımız bunun bu ziyonli aslında şey emas. Bundan kim? Mesela bu biz Uygurlarning beşiğe kelgan zulmni irqiy qanchalik tabiiy chiqarib, buni mustaqilligimizdagi bizni ishda qanday qilamiz? Qandaqdir shu bugan irqiy qanchalik ortiqcha emas. U bizning kelmaydi. Bundaki yangi qanchalik o'zgarishlar olmashni boshladi. Boshqa endi hozir qadar gerçek bu meselesi şurada toplanışkan olsunmu? Hakiki bu şartlardaki bir de to'xtish degan o'rtada hech qanday to'xtag'ini yo'q bu yerda. Hozir Mishal xonim ziyorat qilyapti. Amaliyotda bu Xitoylar o'yinlar bo'lmasa yo'qish qilish mumkin. Gapni qisqa vaqtda bundan keyin shu Uyg'urlar chet elga qanday yashashi Uyghur davası qanday yapilishi şu an bu yerda har bir Uyghur o'zining tarixiy mas'uliyatini bağlamını chiqish kerak, shu davom qilish kerak. Aziz qarindoshlar, hozir vekillerimiz tushlik tomoq vaqti demlash uchun tanaffusga chiqdi. Programımızda tanaffusdan keyin davomlashtiraylik. Hammalar ko'p-ko'p